amateka n'ibi bibazo bigerekwa ku Rwanda birimo ubugome n'ibinyoma byinshi bingana. Muribuka intambara muri Eastern Congo zigitangira, habanjeyo ingabo za East Africa. Habayeho kuvuga ngo u Rwanda ntirugire ingabo rutanga muri izo ngabo za East African Community, kubera ko Congo itabishakaga. Hashize igihe gito leta ya Congo yirukana ingabo za East African Community zitarimo n'u Rwanda. Congo ihitamo kwirukana abandi, isigarana abandi, isigarana ingabo z'u Burundi. Abarundi basigaye batangira koherezayo izindi ngabo ahubwo nyinshi zigenda zisanga za zindi zasigaye. Rero ikibazo rero gihera kikaba ingorane kikaba kinini. Uziko nafashe telefona perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Eastern Congo ko bazirukanye, u Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza SADC, u Burundi bwagiye muri SADC. Atoya, mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Congo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Congo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza, nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu Abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Congo by'umutekano wabo. Avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Congo. Nubwo ese Minembwe, Uvira kweri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma, za Rucuro murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde bakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndamubwira nti hari ababimbwiye, nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Atoya, barakubeshye, tubakubwiye yarakubeshye, ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yacu. Ndamubwira nti ni byiza rwose, ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye, ubwo ndabyemeye ko mutariyo. Ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi, kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana, abandi bakabereka bati se noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka, tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya bababahe mu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari. Byaho biguma ari urujya n'uruza. Bararasa
kuva Burundi baragenge ari atirari wabo muri Burundi bararasa muri Kongo amabombe na iyo kikorwa nabwo tugomba kwihanganira kabisa. Abatambutse baboneye isomo ikongo na bwari tibitoke kama ni Ngozi oya kama ni Bujumbura yabo yoriya oya ikongo ni Kongo baratusanga turi wacu turagumanira ukuri na bazabibona. Niba turashaka kumenesha umuryango y'abarundi abana babo baraza muri Kongo bagomba gufata ipica y'inyuma ariko azasubira muri serikei. Mu karere k'ibiyaga bigari hakomeje kwiyongera umutekano muke n'urutonde rw'inkubiri za politike n'ingabo z'ibihugu bitandukanye. Ni ibintu byatumye umubano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, u Burundi n'ibindi bihugu bikomeye by'isi ukomeza kuzamo ibizazane. Kuva umutwe wa AFC M23 wafata imijyi ikomeye ya Goma, Bukavu ndetse ukagera no muri Uvira na Minembwe, ibihugu byinshi byatangiye gukozanyaho, gushinjanya, kwitana ba mwana no kurebana y'ingwe, mu guhakana ndetse no gushinjanya uruhare mu ntambara imaze imyaka isaga 3 iremereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo M23 yatangazaga ko yafashe umujyi wa Uvira, niko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yahitaga yamagana icyo yise igitero cy'u Rwanda ndetse n'ihonyorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya Kigali na Kinshasa. Kuri ubu ngo ayo masezerano ni umutego Kagame yagushijemo Tshisekedi, ngo ni ibintu byagaragaraga. Ayo ni amagambo ya Martin Fayulu, umwe mu banyapolitike bakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uri muri benshi bakomeje kuvuga ko amasezerano y'amahoro aherutse gushyirwaho umukono atazatanga umusaruro. Iyi akaba ari imvugo ahuriyeho na Tshisekedi mu gushakira igisobanuro impamvu imirwano ikomeje hagati ya FARDC na M23. Imvugo ya Martin Fayulu yumvikanisha ko kera kabaye abanyepolitike bose bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashize hamwe amaboko kugira ngo ibikuye muri amasezerano bizasigare mu nyandiko gusa. Mu kiganiro kuri France 24, uyu Fayulu avuga ko ikibazo cyagombaga gutuma ibibazo bikemuka atari amasezerano, ahubwo ari uko u Rwanda rwagombaga gufatirwa ibihano. Yabajijwe impamvu avuga ko Tshisekedi yahenzwe ubwenge na Kagame, akirengagiza ko hari Amerika yashize igitutu gikomeye ku gihugu cye kugira ngo amasezerano asinywe. Mu mvugo ye ati, ntabwo navuga ko Trump yafatanyije na Kagame, navuga ahubwo ko we yashakaga gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Amerika. Ibyo we yabigezeho. Mu mvugo ye kandi agaragaza ko bisa naho ikibazo cyakemuwe mu buryo butari bwo, kuko ngo hari ibihugu byinshi birebwa n'aya makimbirane kandi bimwe bitari bihari. Ibyo bihugu byose ni Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Uburundi ndetse n'u Rwanda. Uganda, Tanzania byo ntibyari bihari. Aya magambo asa n'ashaka kumvikanisha ko buri ruhande rurebwa n'iki kibazo rukwiriye kugira icyo rukora ngo bikemuke, ariko ararenga ibintu byose akabyegeka ku Rwanda, ari nabyo Perezida Kagame yavuze ko bidakwiriye. Imvugo z'abanyepolitike ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tshisekedi zikomeje kumvikanisha ko kugira ngo ibibazo bikemuke ari uko M23 yava mu bice yigaruriye igasubira aho yaturutse. Iyi ni ingingo iremereye u Rwanda n'ibindi bihugu byakunze kuvuga ko idakwiriye, ngo kuko byaba ari ukuvutsa M23 uburenganzira bwayo nk'abaturage b'abanyekongo batagomba guhezwa ku gihugu. Perezida Kagame we yahise avuga ko u Rwanda rwemeye kandi ruzakurikiza ayo masezerano, ariko ashimangira ko imirwano yari isanzwe iriho mbere yo kuyasinya. Naho ku ruhande rwa ONU, Antonio Guterres ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika basabye impande zose guhita bahagarika imirwano ako kanya. Bavuga ko bitabaye ibyo akarere kose k'ibiyaga bigari kari mu kaga gakomeye. Ni mu gihe AFC 23 yo yongeye gutangaza ko ingabo z'u Burundi zasubukuye ibitero mu misozi ya Minembwe zigatera ibisasu mu baturage b'abanyamurenge bikibasira abagore n'abana. Umuvugizi wa M23 ni Lawrence Kanyuka yavuze ko izo ngabo zigamije kurimbura abanyamurenge kandi ko zashinze indake mu misozi miremire zigamije kurwanya uwo mutwe. M23 yasabye ingabo z'u Burundi gusubira iwabo, inavuga ko
izabaha inzira, ariko ko nizihitamo kurwana zitazigera zoroherwa habe na gato. Ndetse umuvugizi mu bya gisirikari wa M23 uyu yitwa Koloneli Wiringoma aka Quickly, uyu yibukije ingabo z'u Burundi zazaga mu makamyo menshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko zizasubirayo ziri mu masanduku. Naho tugarutse mu Rwanda, mu ijambo ryagarukaga ku bibazo igihugu gikomeje kwegekwaho, Perezida Kagame yagaragaje ko u Burundi bwagiye bukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwatumye habaho kutumvikana hagati y'impande, bizamura urwikekwe ndetse n'amakimbirane, mu buryo bwashyize mu rujijo inzego z'umutekano ndetse n'abasesenguzi, bityo binateza amakenga akomeye cyane muri aka karere. Yavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamubeshye ubwo yamubazaga impamvu ingabo z'u Burundi ziri kwinjira mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hafi y'u Rwanda, nyamara ngo abihakana yivuye inyuma, ati bakubeshye. Nyuma y'igihe gito izo ngabo z'u Burundi zafatiwe mu mirwano mu gace nyine Ndayishimiye yahakanye ko bafiteyo ingabo. Uyu mwuka mubi wongeye guterwa imbaraga n'amagambo abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bakunze gutangaza ko bazatera u Rwanda ndetse bakanafata Kigali, nyuma y'uko ingabo za EAC zoherejwe muri 2022 mu rwego rwo kugarura amahoro muri Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye kuvuga ko zitatanze umusaruro. Mu mwaka wa 2023 hahise hanzurwa ko izo ngabo zigomba gutaha, nyamara ariko ingabo z'u Burundi zahisemo kuguma mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo. Kugumayo kwazo kwaje guteza amakimbirane mu karere, cyane cyane ubwo AFC M23 yabatsindaga igatsinda n'ingabo za SADC zari zatabaye. Inama ya EAC na SADC yo muri Gashyantare mu mwaka wa 2025 yanzuye ko ikibazo cya Kongo kidashobora gukemurwa n'amasasu, ahubwo ko hakenewe ibiganiro bya politiki. Mu gihe Afurika y'Iburasirazuba irwana no kugarura ituze, undi mwuka mubi wo ku ruhande rwa politiki mpuzamahanga nawo warushijeho kwiyongera. Papa Leo wa 14 ubu ngubu yikomye bikomeye Perezida Donald Trump nyuma yo kuvuga ko abayobozi b'i Burayi ari bigwari mu kibazo cya Ukraine. Donald Trump uyaherutse guhuza Perezida Paul Kagame na Tshisekedi mu masezerano y'amahoro ya Washington, ariko ibi bikaba byarateye ukundi kwibaza impamvu aba baperezida basinya amasezerano y'amahoro ariko bikarangira nta n'umwe usuhuje undi, bakarinda bataha nta ukoze undi mu biganza. Papa Leo wa 14 yavuze kandi ko amagambo ya Trump nayo ashobora gutuma ubufatanye bw'isi bwicamo ibice, bikarushaho gutuma amakimbirane nk'ayo yo muri Kongo arushaho gukara, kuko ibihugu biba bidafite icyerekezo kimwe. Muri ibyo byose ariko abaturage bo mu nkengero za Uvira na Gatumba nibo bari ku rugamba nyakuri rubaremereye cyane. Abakongomani benshi kuri ubu ngubu bafungiweho umupaka, kubera ko ku mupaka wa Gatumba mu Burundi bamwe barara hanze, abandi mu nzu zasenwe n'imyuzure. Abapolisi n'abasirikare b'u Burundi nibo bari kurinda umupaka, aho nta modoka n'imwe y'abaturage yemerewe kwambuka. Nubwo abaturage benshi b'Abarundi bifuza kwambuka bagasubira imuhira, inzego z'umutekano ntizibemerera kwinjira kubera ko babona ko Uvira ikiri mu ntambara. Ibyo bikaba byatumeje gutuma habaho impungenge n'ubwoba mu bihugu by'akarere. Mu gihe M23 ikomeje kwigarurira uduce twinshi, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'u Burundi bakomeje gushinjanya n'amahanga akaba akomeje kwihagararaho barwana ku magambo yabo, abaturage bo muri Minembwe, Uvira, Goma ndetse na Bukavu bo bakomeje kwikorera ingaruka zikomeye z'iyi ntambara. Abasesenguzi bakaba bakomeje kubona ko hakiri impungenge n'ubwoba mu bihugu by'akarere, bakaba babona ko ibiganiro bya politike ari byo byonyine bizakuraho umuzi w'ibi bibazo. Bakaba banabona kandi ko amahanga atagifite ubushake bwo gukomeza gutera inkunga impande zishyamiranye. Iyi ni intambara y'imigabane n'inyungu z'ibihugu bitandukanye, ariko ku isi yose hari ikintu kimwe gifite ishingiro nyakuri. Iki ni umuturage wo muri biriya bice ukomeje kwishyura ingaruka z'ibyo byose.